Pauchanem Uibamar Uibapau Kara update Togere. White House National Security Advisor Dovalna US India Regional Security Hiram Singh Kanagre. National Security Advisor Ajit Dovalna US Deputy Secretary of State Kathleen Eska Mifama Mafang Togre Amazon US India Bilateral Defense Partnership Kidamak Maru Singh Kanagre. Doval Amazon Eska Anigi Marak Kanagi Fasing Aduda Indo Pacific Region the Policy Amazon Operation Coordination Kankanba Amazon Levaganigi Marakta Defense Industrial Cooperation Hangatan Bayauki and a phrase the Topa Zerul Amada US Department of Defense Nahiki Hicksna Department Asikidamak Alliance Amazon Partnership Sing Sangapada Quadiki Maru Ibani and Setna Fanki Amazon Masi US National Defense Strategy Makatana Fang Tokliva Asida Maru Ibamasaka Haiki US Deputy Secretary of Defense Dr. Kathleen Hicksna India National Security Advisor Ajit Dovalga Ngasi Washington DC da Unaki Unava the US ki Hicksna India ki NSA Dovalvo Indo Pacific da India ki leadership atu kidamak thagat ki amasong region asda hangkalak diba strategic ki munaba ki phiba masi kokanana ba India amasong US ki military singagi marakta hiana tengbang naba yaba hiram sing khanage India ki akang napa operational ki mathau taba sing saugat pa US amasung India ki farm sing ki marakta innovative oiba punna hona bagi kuthangda nakadani ki defense industrial cooperation hangat hanar bagi tanja sing adusuma koina khanake Hex amasung dawana US India Defense Partnership hangat hanar bagi maikaida kumhang sausin hanan bamanglom de yengli haike India ki National Security Advisor dawana January kontra dagi February ama fowa Washington da office khongsa da badalagle Maki US Concert asida senior government officer sing amasung Indian industries ki lusing basing loina ragle. White House the January contract madhoida NSA Doval amasung US National Security Advisor Jake Sullivan Initiative on Critical and Emerging Technology ICET ki audopagi mifam ado ko CRO ki Prime Minister Narendra Modi amasung US President Joe Biden na May lising ani kun ganit hoida Tokyo da makoi unaki bada ICET ki wafam adu law thoki bane ICET na technology value sensing sagatun amasung polam sing ko development amasung ko production sagatun lebak ani asi bo amaga thajna ba technology partnership hanna da pandam dhamle Russia naitom tana na amasung China thengna na ba US ki thawrang da Make in India jet engine yaure US ki Biden administration na Russia da ki New Delhi bo maikai honglakna na ba masung China ki mayukta thengna na ba hona na US amasung India na General Electric koga phone jet engine sing puthokpa yabagi thawrang yawna advanced defense amasung computing technology khangmina na thawrang tawre US India Initiative on Critical and Emerging Technology ana khangna ba flana dugi marik chumbasing adu ngarang phongkhe US National Security Advisor Jake Sullivan saurakpa paudam ama framework adu Moscow natragana Beijing na pirakliba geopolitical ki singna basing adu khaktagi maram dagina te haike adaba bahang China ki akan military khongthang sing amasong economic ki policy sing na Delhi amasong malem ki adai konong sing ki wakalonda asoba safu amapi ana makata ke India ki damak pangkota hiram amadi combat aircraft tamakoni sinariba GEZ engine sing India da puthokpa si oigane US officials in the General Electric Court ki India ki land ke friends sing dama jet engine sing punna puthok minnawa ayaba fin na thangkalakpa owapa mam yengsili hana Sullivan leba kupon mit dahai ke owapa matugi matang da kayam thuna lautho kathe ke habdu mangna hai bangam de dovo leba kasna athup amasung chauna khumang chauksin bada miyang thamdi hai ke GE engine sing India da assemble tawna bagi FFV ba aduna military hardware ki damak leba kaduna Russia da tangjabadu hanthana bagi khongthang moiragani Madu Ukraine da Russia na landabagi matang da Moscow bo naitom thana na pohona bada American diplomacy ki kanaba oigane India na hauzik Russian European amasong lebagas na puthok chaba jet singi yansinaba ama pairi GE engine sing da latna ICET aduda artillery systems armor infantry vehicle sing maritime security loinana semi conductor sing quantum computing amasong artificial intelligence ki matang da tembang na pasu yauri Nakalamaromda da China na sahi taruk ki manung da nuclear power moon base sana ba akan bathawrang ama tawre Space exploration ki lamda United States ki NASA National Aeronautics and Space Administration na fund na leiriva
अदुगी मेयुक्त सिंगनब अदु कानखत हंतुना चाइना द मखोइगी एस्ट्रोनॉट सिंग लैंडिंग तौनब लिसिंग अनि कुनगा निफान फावगी मनुंगदा थागी लेमाइदा मखोइगी अहब बेस सानरब थौरांग तौरी लूनर बेस अदु न्यूक्लियर एनर्जी न पावर फीगनी मसिगी बेसिक कन्फिगरेशन अदु लैंडर अमा हॉफर ऑर्बिटर अमसुंग रोबोट यावगनी पुनबगदु सांगी E6 अमसुंग 8 मिशन सिंग सागनी अखोइगी एस्ट्रोनॉट सिंग सही तरह की मनुंगदा स्टेशन अदु द चटपंगम लब याई हाइना चाइना की लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की चीफ डिजाइनर वो वैरान स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV का उनवा अमधाई की लूनर स्टेशन अदुगी लॉन्ग टर्म हाई फॉर एनर्जी की मथौ ताबदु न्यूक्लियर एनर्जी न पीबा ngam हाना महंग हाई की थाद प्रोब सिंग थादुना मसागी स्टेशन सादुन अमसुंग मार्स दा मियंग थमदुना चाइना न सही खरा असले स्पेस दा मखोई की आशा सिंग हेगत ख्रे थौरांग सिंग अदुना चाइना बो US का हकथेंग न लंबा पानाबगी फिबम दा थमख्रे नासा न रेड प्लानेट अदुदा रोवर अमा लैख्रे लिसिंग अमगा सापन हुमफुद्रा गी सही सिंग दा अपोलो प्रोग्राम अदु नासा न रेड प्लानेट अदुदा रोवर अमा लैख्रे लिसिंग अमगा सापन हुमफुद्रा गी सही सिंग दा अपोलो प्रोग्राम अदु लोसिन के मतुंगदा अहान बोइना टिकेट असिदा US ना अमुखना एस्ट्रोनॉट सिंग थादा थानरब पांदम थमले चाइना अमसुंग US अनिमना थादा मी थाना बखक नतना लुनार लाइबाय अदुदा मी हिंगबा यानरब नत्रगना मास्ता स्पेसक्राफ्ट थानबगी सु $1 बिलियन क्या खर्च तौरे चाइना न लिसिंग अनि तरागा मपनदा थागी अराप नकन अदोमता रोवर अमताबदा आनबा लेबाग अदु ओइख्रे अमसुंग कोन मखोइगी आनबा लुनार सैंपल सिंग पुरखरे चाइना न थागी लेमाइ सागदोरिबा बेस अदु साइंटिस्ट इन इसिंग फंगनबा ख्वाइदगी फबा मफम अदुनि खल्लिबा थागी साउथ पोल अदुदा अहानबा आउटपोस्ट अदु ओइनदबने सही कया की मतुंगदा टीचर ट्रेन ड्राइवर सिन अनोवर लो की मयोक्ता UK दा ख्वाइदगी सौवा स्ट्राइक चथगरे इंग्लैंड अनोवर लो अमगी मतुंगिना लेबाग असिगी टीचर सिविल सर्वेंट ट्रेन ड्राइवर अमदी यूनिवर्सिटी की लेक्चर सिंगी थागी तलब हंथरपगी मयोक्ता ngasi मियोइ लाख मंगा हेनबन अचौबा स्ट्राइक अमा सथरपदगी लेबाग असिदा ख्वाइदगी साउना अफन बपीख्रे हाइरे ngasi सथगिबा मियामगी अबा खोंगसददु लेबाग असिगी मफम सिनबा थोंगना सथगी मसदा स्कूल सिंग थोंगलोन की रेलवे सर्विस सिंग थबक लेबखी लानमी सिना ngangkai faring da चेक तौबदा मतेंग पांगना बगी दमक लेबतुना लैखे ngasi चथगिबा स्ट्राइक अदु सही तारा रोंगी मनुंग असिदा ख्वाइदगी चौबा स्ट्राइक अमा ओइखी ngasi चथगिबा लेबाग असिना सेंबा अनोवर लोगी मयोक्ता चौराकना ओजा लाख अहुम हेनबना सरुग याखे पुनमियोय लाख मंगा हेनबगी खोंगसद अदुदा तोगान तोगानबा सिविल सर्वेंट सिंग मियोय ट्रेन ड्राइवर सिंग अमदी यूनिवर्सिटी की लेक्चर सिंग यावखे ngasi की खोंगसद अदुदा सरुग याखिबि नेशनल एजुकेशन यूनियन की जनरल सेक्रेटरी मैरी बोस्टेट ना अरिदरग उनवा अमदहाय माकी एजुकेशन यूनियन अस्ते यावरिबा ओजा सिंग असिगे अतोपा अपांबा अमा अमुक लैत्रे स्ट्राइक सथबा सिनदना लेबाग असिगे अनोब लो अमना मकोइगी तलबगी सांग हंथना पिरकपदगी प्रोफेशन अस्दगी मियोइ क्या अमा थबकतगी तोलगा अतोपा लंबी येंगनखिबदगी लेहौरिबा ओजा खरा असिना मेंटेन तौनरब होनबदा अवाबा कया मेउनतुना लाखिबने ngasi स्ट्राइक अस्दा कनागुंबा अमतन महकपो इंसिनबा अमदी महकिदमक लेवीबा अमत याउदे स्ट्राइक अस्दा सरुक यारिबा मिउ खुदिमना लैंगा कसिना सधरलिबा अनोब लो असि पेले मरमदुना अनोब अहोंबा अमा पुरकनबगी ngasi स्ट्राइक असि मियाम खुपना सरुक यारखिबनी हना फंगदोरखिबने हौकिबा सहिनी फोरम असिगी मनुंगदा लेबाग अस्दा इन्फ्लेशन की सांग असि सादा तारा की मथकते हेंगतुना लाखरे पोसैगी ममल तांखलकपा अमदी तलब की साक हंथरपन मरम ओइतुना ब्रेडिनदा हौकिबा थाखरा अस्दा हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स Amazon warehouse employee amadi Royal Man postal staff sing yauna tongan tongan ba sector kaya gi staff kayana laibak sin batungna strike chathage basu laikrebane laibak asigi education minister Gillian Gigana laga ki wariba phirep asida sabchana khongpham lengdana leire masina maram oiduna public sector ki simis ne yamna awaba ama mayon halle mateng pinanaba agreement sign taunagre Russia ki trade map nariba Poland Lithuania Estonia masong Latvia na ngasi mateng pinanabagi sang hengkadanaba joint declaration ama sign taunakre Riga da pangtho ki pemifam amada Latvia ki foreign minister Edgars Rinkēns amasong mahakafam manaba Estonia ki Urmas Bainsalu Lithuania ki Gervilius Londarvets amasong Poland ki Zbigniew Rauna declaration adu sign tauki minister sing asina neto ki atai erai singasu mari hena sesinaba yanaki Philippines na akan ba yuwa hakre kha Philippines ta ngasi reactor scale da 6.1 yoba akan ba yuwa hakre thawdok adu da mi sokpa natragana yamna thina mang ta pagi paw leiti ana local media ki report man haire thawdok adu monkaya ugi kha nongsup tha lomda kilometer mari chatlag leiba mafam da thoki bane niki ba mafam adu lairo nongda kilometer taraga humdoi makhai luba mafam da ne haire IAF exercise ki nong mamang oidana eastern sector da army drill pang thokre
China ka tainaba line of actual control gi eastern sector da ungkanaba wangkalingai ki marakta network amasung integrated oiba mahung abada langi thorang tawba du awrainaba army na North Bengal da Indian Air Force amasung Central Armed Police Force sing CAPF ka loidana haukiba nimit tarani asoba joint combat exercise ama pang thokre Jharkhand ki Dhanabad mathul kaya gi building da mai jakpada taraga mari sigre Prime Minister lupa lakani law thokre Jharkhand की Dhanabad ngasi mathon kya की building amada chauna mai jala ki bada yamrabada mioi tana mari sekre amasong atai kya marom sokre aujik asi bagi masing taraga mari ni amasong mioi taraga mari laikanare mai jala ki badu ki sabjaba horukum adu lepangamri ana sepse kadari Sokdev Singh gi warol paloduna pawgi agency PTI da haike sigi basing adu ki manung danuvi tara angang hom yauke Dhanabad apartment amada mai chaktuna sigi basing adu da ngasi Prime Minister Narendra Modi na awabu fongdokre amasung laikidaba sing adugi hek thangnaba miyoida lufa lak ani ki ex gracia lautokre thawdok adu da sokiba miyoy singgidamaksu Prime Minister na lufa lak thawdok adu da sokiba miyoy singgidamaktasu Prime Minister na lupa lising yangkai pinanaba lautokhe masigi mamangda Jharkhand Chief Minister Hemant Soren na Dhanbad ki Ashirwad Tower apartment da chaun mai chakiba adu da miyoy taraga mari sigiba adu da awabu fongdokre District Administration na langi fipam da thabak tawri asok pasing da layang piri ana Mr. Soren haike ASP Dhanbad Sanjeev Kumar na fongdorak pada luhong bagi thorom amagi dama apartment adu da miyoy kamrom pun khipani haire mai sala ki bagi horok maram ahujik khangdri kan badai hena pun sangduna lairi asok pasing host anda pogre ana Mr. Kumar haike State ki konu Ranchi da ki kilometer samaga humforom lafa city adu ki mi kungba mafam am oriva Zorafat tak da laiba mathul taraga humdoi building Ashirwad Tower da nibidang waram atheng bada mai adu sala khibane mai muthat na fire tender nifu romna honaki mioni fa na tagna tararom kankre makoi masada sathi na mai saki ana Dhanbad Deputy Commissioner Sandeep Kumar haike NATO na South Korea bu Ukraine da military mateng pinava engat na badak kre NATO gi Secretary General Jens Stoltenberg na South Korea bu Ukraine da military gi mateng piba Hengat hana nabat taksin kre an official report amagi matungina fongdokli South Korea na di conflict thokli balebak singda kulai khusu kulai support dawroi habigi leiriba policy adu ambukhana khanari ana fongdok palai khrabane Jens Stoltenberg na mahaki Asia gi khongsaki first leg ta South Korea gi capital Seoul da thungladuna fongdokyoda wafam asi taksin kibane Mana South Korea da thunglaba matungda Japan da amukhongset pang thokani masida maruina China na competition hengalakliba amade Ukraine के conflict की मतंग दसु खनागनी हायरे माना South Korea के मकोक थोंबा official सिंग नमाइजिंग अमदि निथौगाबा नमित उनाखिबा लोइदना South Korea दा Ukraine दा अहेनबा पिनदबा दाक्सिले हाउजी Ukraine Russia की लानमी के लानथेंगन बगिदमकता अहेनबा खुलाई के अम दरकार होरे माना फोंदोखिबदा South Korea अमदि Japan लेबाक सिंग असिन Ukraine दा मरगोइबा economic support पिरे Regional allied wariba South Korea अमदि Japan लेबाकनी असिन global की security दा सखंग बगि तंगाई फदबादो Lairibadu yelak maru oina khulaigi mateng pinadabadu taksin kibane Russian President Vladimir Putin na Ukraine ki lan asida ngamkiba thoklagadi malem asida khudong thiba kaya ama mayuk nagadawri bane North Korea na Wagner group ta aroge da badi misal fi bagi thawng sing sathaduna lagli bane North Korea na di Wagner group ta khulai fi habagi wafamadu akan ba yaning daba ulle Nongsub laibak sina Ukraine da pirakwa long range khulai singna Russia ba genba gamloi Kremlin United States na hanbu oina hina sangber range ke rocket sing yaurwa yariba loina atai munition sing amasung oifan sing jawna Ukraine gi damak dollar billion ani henba gi military gi tempang thorang tawri haina US official ani hiramadu gi matangda ngarang pau gi agency da phongdok lakibaga Kremlin na ngasi haigre nongsuk leibak sina Ukraine da long range weapon sing fana pirabasu maduna Ukraine da Russia gi military objective sing da hongan bangam loi natragana Lanfam da lantheng nari ba adu da hongloi kimna Russia na pairaba territory manung yamna changsin bada leiba target sing thana ba ayan variants ki misan sing amaso modern fighter jet sing kadam makhoi gi nongsuk ki sokat pasing da haijaba haukhre masi ungkhat ba hengkat nanar bagi amaso lansok nari ba si tha wangkhat nanar bagi hakteng na balambi amane masina ikoi ba hiana hotna ba mathau than gani adubo masina kaidongoi da satharli ba thau paringa si hongdok podingam loi ana Kremlin gi wangang loi Dmitry Peskov na pami sing da haike Washington kilometer chama yangkai fawa yowa range ki misan sing Ukraine da pinanaba thorang tawri haiwa ari pakhang da paw sing puthuk lakhiba pawmi sing aduda Peskov na pawhum bigi
यूक्रेन की एलाइसना हौजिक फावबा खुलाइसिंग अदुना रूसिया की मनुंगदा टारगेटसिंगदा थानबा मखोय थाननबा मखोयना सिनकिबा याय अमसोंग कॉन्फ्लिक्ट असि अमुक हेना चाक्थो हलकनी हाबगी नुनांगबसिंग दगी पियु यादना लैरे रूसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमसोंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन गागी मरक्ता कैबिनेटना वरी सानाबगी थौराक अमदा खन्नदे अना पेस्कोपना ngasi पावमिसिंगदा हाइके यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन लेबा पुगन मिता एडवांस वेपनर गिदमा यूक्रेन ख्वादगी नौना हाजरखिबसिंग अदु प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की गा खन्नकै हाइके नौसुक लेबाकसिंगना कीपकी फोर्सिंगना हेवी टैंकसिंग पिननबा हौकिबा चाउलदा वरेब लौकिबा अदुगी मतुंग जेटसिंग अमसोंग लॉन्ग रेंज मिसाइलसिंग पिननबगी यूक्रेन की अपीलसिंग अदु लाखिबने यूक्रेन द यूएस ना अहन बोइना हेना सानबा अरेंज की रॉकेटसिंग यावरबा याना डॉलर बिलियन अनि हेनबगी मिलिटरी की टैंकपांग पीगनी हारिबा अदु थुना चलिबा चाइहोल असिगी मनुंगदा फावा लाउथोकलबा याय अना यूएस ऑफिशियल अनि अदुना हाइके टैंकपांगसिंग अदुना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस अमसोंग जैवलिन एंटी टैंक वेपन्स की पावरफोर्ड इक्विपमेंट यावरबा याय डॉलर बिलियन 1.725 वरबा यारिबा पैकेज अदुगी सरुकमदी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन दगी एडमिनिस्ट्रेशन बो यूएस की खुलाई फोकसिंग दगी नतवा इंडस्ट्रीज दगी खुलाइसिंग लोबा यानबा यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव USAI हना खंगनबा फंड अमदगी लाकदबने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की जेरूसलेम अमसोंग वेस्ट बैंक खोंचना ओंखनबा हंधनबा ngamkidre इजरायली पैलेस्टाइनियन टेंशन हंधनबगी पंदमगा लोइनना पांगथोकिबा यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की जेरूसलेम अमसोंग वेस्ट बैंक की खोंचत लोइसिनग्रे नकलनी की मरकता कन ओंखदारलिंगै मरकता पांगथोकिबा यूएस की टॉप डिप्लोमेट असिगे खोंचत अदुदा जूइश स्टेट की अनोवा राइट विंग गवर्नमेंट की लुसिंगबसिंग अमसोंग पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी PA की लुसिंगबसिंग उनदुना वरी सानाके इजरायल अमसोंग पैलेस्टाइनियन सिंगी मरकता ओंखनबदगी थोकपा मिसिमिना की थौदोक अयंबा इजरायली मिलिटरीना पैलेस्टाइनियन सिंगी मायोक्ता रेट कन्ना चथारिगै मरकदने इजरायल रेट सिंग अदु पैलेस्टाइनियन लालौबसिंग खाननबा तंगाई फदना चथाखिबनि अना फोंदोक्तुना लाखिबने अमरोमदा इजरायली मिलिटरी की रेट सिंग अदुगी पाखुमोयना ईस्ट जेरूसलेम की इजरायली सेटलमेंट अमदा लेबा सिनागोग अमगी मपानदा पैलेस्टाइनियन गनमैन अमना चथाखिबा नोगमैगी अटैक अमदा इजरायली तरी की पुंसी लोंखिबनि निंथौकाबा निमित्ता ब्लिंकनना जेरूसलेम द इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अहमदी अतै सीनियर ऑफिसर सिंगा वरी सानागे मधुगी मतुंग लेबा पुपो निमित्ता महल वेस्ट बैंक की सिटी रामालादा सतुना पैलेस्टाइनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को हुनाखे मफमरी मगना ब्लिंकनना उंखनबा हंथनबगी थौरांगसिंग लौखनबा तक्सिनबगा लोइनना कॉन्फ्लिक्ट अदुगी हानदगी यानखरबा स्टेट अनि की सोल्यूशन यामना थुना थबक्ता ओंथोकनबा अबोगना मरी लेनबसिंगदा अपील तौगे यूएस पांग्रिंगै माक अनदा लेबा पुपन मित्ता जेरूसलेम दा पामिसिन दा वांगांग लतुना ब्लिंकन हाय वायलेंस हेंगलकवा असना नकल अनि की मरकता लैजदा बमियो क्या की पुंसी लोहेनग्रे हौजिकती पुकनबा असना सेनरिबा मैकै सिंना मखाता वायलेंस हेंगन दनबगी खोंथांग सिंग लौकतबा मथौ तारे यूएस की टॉप डिप्लोमेट असना माके खोंसत अदुदा इजरायली पैलेस्टाइनियन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व तौनबगी अनोवा इनिशिएटिव अमदा ऑफर तौबा ngamkidre अना मोसे डायन सल्टर की एक्सपर्ट माइकल मिनेस्टाइन फोंदोके कुरान मई थाबगी एव पीरिबा मखै स्वीडन नेटोदा याहुलोय टर्की की एर्डोगान स्वीडन लेबाक अस्ता खोंजंग संसिनबसिंगना इस्लाम की सेंगलबल लाइरिक मई थाबगी एव पीरिबा मखै टर्की लेबाक असि नेटोदा याहुलोय अना टर्की की प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्डोगाना युमसगस निमित्ता अमुक हना लाउथोखरे स्वीडन अमसोंग फिनलैंडना नेटोदा यावबदा थिंगदुना लाक्लिबा टर्कीना स्टॉकहोमदा एक्टिविस्ट टर्की की एम्बेसी ममांगदा कुरान मई थादुना अमसोंग एर्डोगान की मतम थौरी यान्तुना खोंजंग मथंग मथंग चंगसिलकपदा सावरे एर्डोगान की मितम थौरी यान्तुना खोंजंग मथंग मथंग चंगसिलकपदा सावरे नॉर्डिक लेबाक अनि असि नेटोदा याहनबगी मतंगदा खन्नबदा ब्रुसेल्सता फमगदबा मरुइबा मिफम अमा टर्कीना मतम कतना यथोखे स्वीडन कैदोंगदा नुवाइतबा खल्लुनो आइगी सेंगलबा लाइरिक कुरान मई थाबा अमसोंग सेगाइबगी एभन अखोइना पीरिबा मखे अमसोंग नखोइना नखोइगी सिक्युरिटी फोर्सिंगा खुसमनरगा असुमना तौरिबा मखै नखोइना नेटोदा यावबदा इखोइना होय सुंgai हाइरोय हाइना एर्डोगानना गवर्नमेंट पारिबा महकी पार्टी की लेजिस्लेचर सिंदा वांगांगबदा फोंदोके स्टॉकहोम अमसोंग कोपेनहेगन डेनमार्क द कुरान की कॉफी सिंग मई थाकिबा फॉर राइट एंटी इस्लाम एक्टिविस्ट अमदा संगसिनबा खोंजंग सिंग यावना हौजिक फावुदा संगसिलकपा खोंजंग सिंगी मथांगते स्वीडन की गवर्नमेंट ऑफिसर्स सिंग लापना लैरि संगसिलिबा खोंजंग सिंग असि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना ngaklau piri hansu makoina haire लेबाक पुपन निमित्ता स्वीडन प्राइम मिनिस्टर ओलाफ क्रिस्टरसन ना लेबाक असिदा सोखनबा फामबा फॉरेन फोर्स सिंगना इंसिलगा खोंजंग संगसिलिबा एक्टिविस्ट सिंगबो यानिंगदबा फोंदोके
Sweden NATO da yaw na honaring marakasta foreign actors in state actors in fawa Sweden ki security da haktin na sokan ba yaba mong amada phibam hena lusin na pakulai sing asi sinaba ekoi ure ana prime minister Kristersson na Stockholm da pamising ko una pada phangdoki ado ba bhang lebak amata gi paming panki de Sweden amasung thangna ba lebak Finland amatam sangna sanadura lakwa nan enlightenment ki thausil Russia na Ukraine da landa khaba matung dagi thadoki amasung NATO da yaw na ba apply tawki Turkey amasung Hungary natana NATO da yawwa lebak parmana Finland amasung Sweden na NATO da yawba ayaba fikre adaba lebak ani asina NATO da yawge harbadi NATO ki member pumbana yaba change yum sagai sinamit ki angan bad Turkey ki foreign minister Mevlut Kevu Sogul hai ki Finland da NATO na yawba da Ankara ki oina problem kya laite aduvo Sweden na NATO da yawbadi Ankara da problem yamna lai aduma namak NATO na lebak amak yawon gi hybra natragana ani makpunna yawon gi hybra makogi apambani hanam hana phangdoki NATO na di lebak ani makpunna yahon gani hana wasaki karigumpa NATO na thangnaba leivat Nordic lebak ani asi yawna bagi process tongan tongan chathana ba firep lobo tarabadi Finland jawbagi ava pinana ba Turkey na soidan khanagani ana kebu sloguna Talinda maka phammanaba Estonia gi collectionga joint news conference amada phangdoki adobo mana matam thaki badi laite China changsilakpagi paukhumda Taiwan defense thorang tawre Beijing na masa matokda lengak sab ithat Taiwan ki democracy laita handana ba amasung kihanna ba lalong ki saruk oina China ki military plane kontra ga mari amasung lan ki jahas mapanna naksin operations tawkiba atuki paukhumda ithat lebak atuna makoi ki fighter jet sing navy thorang tawkre amasung missile system activate tawkre Beijing na Taiwan da hatin attack tawna ba natragna blockade amagi thorang sing ena kankhalaki ba loi China ki asoba changi lan ki masak sing adu sinaraki bane Haukibatagi memo amada US Air Force General Mike Mini hanan Taiwan gi matang dalising ani kun gamanga da US China conflict amagi damak thorang tawna ba officer sing da pawdak pikhi Air Mobility Command ki makuk oiwa Mini hana Chinese military gi matang gi yamna munna khangi amasong mana phongdok mafam sing US ki thorang sing tawna ba gi wafum gamanai Lebak ko numita China ki friend kunna Taiwan state hariba ising abaga sa panifuga mapan gi civil war da masya tanaki bandakal ani gi marakta matam sang adagi official oidaba buffer zone adagi mayai paring adu lan silakhe masa madon ta lengak sareve ita republic adu China na nongma natraga nongma forcing narbasu lausin gada makhoi masagi territory ni hari adu bo Taiwanese gi ayamba saruk nadi China gi authoritarian communist party gi khurji makha da leiba adu gi mayok ta leble Taiwan gi armed force na China gi thabak thong sing adu da pa kum pina da ba phiba madu sena duna leiri hana defense ministry na yum sakai sina mita haike China na ithat asigi leijaba akan aba defense resourcing adu anthana na bamasung pro independence present ja ing wen gi sogat pa kaktana pa asada met kuding gi oiba among da Taiwan manakta lan gi ja sing bomber sing fighter jet sing amasung support aircraft thajilagle China gi fighter jet sing atuna South China amasung East China sea sing gi international air space madakta US amasung khongbu lebak sing daki military aircraft su mayong nakhe Mafamata US amasung khongbu lebak sing sangsilakpa du khodong thiningai amasung kian bagi khongthang sing ni hada Beijing na haike aroibeda content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asedagi yangberiba punama pathaga jari channel sina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloina like and share to busu kawi ko namak po amakhanna thaga jari